daw ni ngabak. King lagyo ning ipampon nga nakampo ning banalay Espiritu. Amen. Malugod day pa, kagom ng puso ng Jesus, at makyanib king sakripisyo ning misa mabilugayato. Darawon ko kaya kayong sablang isip ko, ama no tulat kasakitan, anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo, king kapamila taning pamagkalam ng biening banalay Espiritu, at ding panalangin ng Maria, induning Iglesia, ingbiye ko kaniting patingapon, isuyo ko kaya kayo at karingaliwang tao. Darawon kay ting biye, para karing kayadwan ng daring kay kaming obisbo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na, para king kapag nasaning kaya katamong Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan, yanasa. Sagradong puso ng Jesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, patulunan ming Apostol Santiago. Manalangin tamo, O Diyos sa mapaypayang tuto, sa sambandak at pasalamatan, uli na ning lugod at linga papapakit mo, king taong kekang lelangan. O mapaglunos sa ipa, patawaran mo rin kasalanan mi, king balang panahon, liligtas met kakabos, ingke kaming balayan, amamaus at manalig king kekang lugod at lunos, karing miyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kekang anak daralan kasakitan, pahuli na ning danop, albog, silab, ayon, bagyo at sakit. Ikabos mo ring biyemi, ring pamilyami, ring balemi at kabyayan mi, kareting panganib. Itiyadwan wingan kapamilatan ng Kristong ginumi, kaya bening banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banalay Espiritu, Maryang induming kalinis-linisan, talakad tapo. Ingangil ng Ginoo, pepabalwaning Birhen Maria, Bapo Maria, mit mo aking grasyeng Ginoong Diyos at yukeko, nuan ka karing sablang babay, nuan niya panaman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Ani kwali paning Ginoo, Bapo Maria, mit mo aking grasyeng Ginoong Diyos at yukeko, nuan ka karing sablang babay, nuan niya panaman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Ating Divino Verbo, may katawan niyang tao. Bapo Maria, mit mo aking grasyeng Ginoong Diyos at yukeko, nuan ka karing sablang babay, nuan niya panaman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Indunin Diyos. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa apong grasya, ginumin Diyos, ding puso mi, at ampat king pamamalita ning anghel, akilalaming pamikatawa ng taong Jesucristo, ang anak mo. Uli na naman yung pamailasan at kamatayang king cross, akabyusan mi naman sa puiting ligay ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiting kang Jesucristong ginumi. Yanasa, ligay knipat king anak at king banalay Espiritu, ligay knipat king anak at king banalay Espiritu. Ligay knipat king anak at king banalay Espiritu. King lagyo ning ipampon ng anak, ampon ng banalay Espiritu. Amen. Kapasalamatan at kayadwanan ding makatukyat ding karelang familia. Pablo and Reynalda Gyao, Bless Constantine Chris Apimwar, Richard Jane Paulo Gia and Ricardo Gyao, Yoli Jesselyn Jeffrey and Joshua Tayag, Tony Mendoza, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Nedy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chica Rayon, Jocelyn Evaristo,
Angel and Ines Gosum, Roel and Carmen Bautista, Ched Alfonso, Christopher Dungo, Joy Gonzales, Noli Lagman, Melvin Lagman, Tess Calma, Teddy Calma, Edelmira Kayanan, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Sikat and Almario family, Crusaders of the Holy Face, Randolph Sanchez, Birthday Rain Jasper Bisda, Safe Travel Marlene Inco, Paraking Makapasubaling Kayadwanan Dipat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Niria Aryan Sebastian, Nel Joshua Sikat, Jenaline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan D. Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Devi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, John Alfred, April Aliana Marie, Anika May Alfredo Jr. Kayanan, Patrick Miguel, TJ Castro, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine, Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro Dorado, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitog, P.J. Pulintan, Joshua Angeles, Jose Ocampo, Aurora Domingo, Kotek, Rosel Eric, Freddy Proilan and Jane Pritz Tina, Ivy and Proilan, Jean and Dominic, Kate and AC Apoles and Randy Sanchez, Eileen Manyalak, Paraking Malagwang Kapaldanan de Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Jose Inco, Rina Kayanan, Yoli Malasike, Romeo Lasco, Olivia Hunt, Alfredo Kayanan Jr., Ines Gosum, Norma Gueco, Terry Davis, Cesar Biscocho, Carmelita Manlutak, Almario Manlutak, Ernesto Bolos, Gilbert Ginto, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Niña Ley Gonzalez, Jose Romero, Chona Malyari, Hil Alena, Mercy Alena, Jesus Calaguas, Clarita Capulong, Santi David, Mersalino Lagman, Jane Caburata, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Arlene Cunanan, Mana Castro, and Romeo Cancio. Paraking Kapayapan ding Kaladwada di Ricardo Feliciano, Jerome Maria Julian Simeon, Lauriana Pelino Salome Jose Sr., Isabel Gloria Angel Amparo Felicidad Melanio, Paulino Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino, Loreta Pedro Cecilia Julio Julia Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana Marcial Trinidad, Roberto Mirihilda Reblada Rodencio, Reynaldo Nenita George Marcial, George Torres, Antonio Victor, Evelyn Aguas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Lydia Paule, Benedicto Arsenio Inco, Maria Arsenio, Jerry Veronica, Angel Cruz, Epipanya, Maria Carlos, Randy Charlie Fernando Francisco, Ignacio Jomer, Carlos Isidro Maria Erico, Mariano, Rafi and Jennifer Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta Luis Corazon Emanuel, Jose Lopez Fortunata Jose Gasa Maria Jesus, Gloria Valentino Jaime Marisa Cristina, Vivencio Jolica Ramses Tala,
Benita Pacifico, Jerry Alice Elena Reynaldo, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita Saturnino, Eduardo Valentina Parico, Eustaquia Felicitas Catalino Lydia Leonardo Edgardo, Rosalinda Serapin Victoria Marcelo, Justin Ernie Pablo, Mirna Jimmy Consolacion, Romeo Priscilla Toledana, Armida Capompon, Cornelia Segundina Sita, Herminihildo Julieta Alejandro Denison Rabel, Francisco Domingo Sr., Conrado Ocampo, Raquel Ocampo, Ernesto Alfonso, Eduardo Felisa Brigida Julieta, Job Carel, Joan, Clelan Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan si Tates David, Castor Uring Santiago Erning Sevilla, Apolonia Maria Miguel Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana Among Damaso Inco, Juliana Corazon Claudia Nicolas, Apolonia Herminio Herminihilda Victoria, Pablo Conrad Maribic Antonio Gloria, Martin Manalili, Sani Diaz, Rodolfo Coronel, Celedonio Manabat, Jonathan Sanchez, Teresa Aberi, Carolina Alfonso, Maripi Capid, Catalina Ricardo Greg Chopilo Diosdado Marta, at ding maldang kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na rin ang alanang makaga nakakarela. Yun ang first reading. Yun ang first reading.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyo ning iba, ampon ning anak, ampon ning banale Espiritu. Amen. Labis-labis sa grasya, ampon kapayapan, ni bating kay katamong malugod a Diyos, mantabe kay kayungan. At kay kaanti mo rin. Pakamalan kong kapulungan na ning Diyos, king mipnong tula, pagmasusyan tayo iting Eucharistia, at mausta mo king iba, banpanwana na iting pamitipon, anong no ka rin pagmasusyan kay ngening kanakong anibersaryo king kasuywan antimong presbitero. Maragulyeng pakalulo na ning Diyos, ampon maulayeng ganaka ning kay katamong talang pangabos, puriyan tayang ngening ginutamong Yesus. Ginong Yesus, ikang pepakit kay kami king dalan papunta king iba, Gino pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginong Yesus, ikang minye kay kami king pamamatula ning katutuan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ikaing maya papastula tatayid kay kami king alanganggang biye, Gino pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O banalay pa, bista man ko pa ngayon tuliran, pinili mo kong mirakayanan kingalanganggang pangapari ng Kristo ng anak mo, at sumuyo king banala kapulungan mo. Pagkaluban mo ko sanang grasya, bakong maging matatag dapat mamong talapanaral ning ebanghelyo mo, at mayakit kong tapat at alaing at daring banala misteryo mo. Itiadwan mi kaya o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambye mo king kameto nga ning banala Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Jeremias. Ingamano ng Ginoo, miras ka na ako. Sasabing antikeni, bayura ka pa inibog king atyaning imamu. Baluran ako. At bayo ka pa misapok, kinonsagraran ako. Tirduanda kang maging propeto, karing bansa. Nga kong sinabi, ha, o Diyos, aginu ko. Ala ko pang balong sabihan, tutukong anak pa mo. Dapat inginu nga ng nekibat. Mo sasabihan ing anak ka pa mo. Munta kang yeni karing taong yuyutos kong puntalan mo. At ipasyag mo, ing nanumang yuyutos kong sasabihan mo. Kapay takot karelo. Uling kayan tabi mo ko, bara kang ipagluwalo. Ing ginuya ing magsalita. Kay ba't nanito? Ing ginuwi na chat ni ing gamat no. At tigkila ni ing asbok ko. At nga nang sinabi kanako. O yan, bibili ko laring amano ko, kingasbok mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingki katamo pong dalita pakibat, ing lugod mo o Ginoo, susukdol banwa, ing katapatan mo, lalagpos karing biga. Ing lugod mo o Ginoo, susukdol banwa, ing katapatan mo, lalagpos karing biga. Ing lugod mo o Ginoo, susukdol banwa, ing katapatan mo, lalagpos karing biga. Lugod mo o Ginoo, singkatas ning banwa, ing katapatan mo, ing sukadalanganga, sukdul mata santing bundok, ing kekang katuliran, kaya tulan mo, sing lalam ning dayat malat. Susukdul banwa, ing katapatan mo, lalagpos karing biga. Ing lugod mo o Ginoo, susukdol banwa, ing katapatan mo, lalagpos karing biga. Ingatan mo ing sablang lelangan mo,
tapat at tutungmal, ing lugod mo o Ginoo. Lalamding pakpak mo, karin magsantong, king lugod yato, karin ya sinulong. O Ginoo, susukdul banwa, ing katapatan mo lalagpos, karing biga, ing lugod mo o Ginoo. Susukdul banwa, ing katapatan mo lalagpos, karing biga. Luguran mo la, o ginuring kikilala ka, katuliran king puso mi ipagpa. Ingatan mo ko, o Ginoo, karing palalo, o atapos ding gamat ning marok at tao. Inlugod mo, o Ginoo, susukdul banwa, ing katapatan mo lalagpos, karing biga, ing lugod mo, o Ginoo. Susukdul banwa, ing katapatan mo lalagpos, karing biga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Pakamalan, antimong metong a presbitero mismo, ausan pula kapanamdaman, ding presbitero, ning kapulungan busalyo. Metong kong mekasaksi, king pamaylasa ng Kristo, at metong kukaring mirakayanan, king ligayang milantad, king paintungol. Pastulan niya sana ingkawan ng Diyos, mi panibala, king kalingapan niyo. Lingapan niya, muuling katungkulan niyo. Nunemit mong kalausan na lub, uling iti ing kaburian ng Diyos. Gampanan niyo ing obrayo, pauli ning mistulang panakitan, nune pauli ning masapsapyong kapagnasan at makasuyong tune. Kayo pa Ginoo, karing mibili king lalamyong kalingapan,
May payabak po kaya kayungan. Salamat po king kaya kayong pamanagon kaniti pong kapag masusyanan ning banalamisa, anting kapigaganakan king kapitong anibersaryo na po ning kanakong pangapari. Pota pong mangutang kayo tungkol king bakit migpari ka, among. Pota pong kukutnan ying meto nga pari. Magtaka ko po karing parokyahan, wag yang no ka rin. Potang kutnan ding bienaning meto nga pari, ing mumunadang kutang, among, may ka-girlfriend ka? Chismosa. Pero kaniti pong kaurasan, buri ko pong balikan itang minunang awos na ni nga pong Ginoo. At buri ko pong ganakan itang bilabas sa 7 banwa, anong no ka rin kay bat na ning kanakong ordinasyon, alayang patugot mamawos kanako. Anya pong kayari ko pong high school, kwento ko na po yung mapilan karing party na ning kanakong calling, ne po. Inya pong kayari ko pong high school, datang po itang panahon na bandang 2006, ampong 2007. Matudtod ko po king karetang kuwayan ming bangku, king kilub na ning bale. At kaba pong matudtod ko, gigisingan na ako pong makuling bat pong megaral kanita, alas 6 na po ning bengi. Gigisingan na ako, miyalimpungatan ko. Kikyakya. At anyang miyalimpungatan ko, ing instruction na kanako, paload kong 40 pesos ketang globe a cellphone na. Magtaka ko po bakit bisayang paload. Inyapog yang miyalimpungatan ko, minta ko po ken tindahan, pe paload ko. At anya pong muli na ako, mamawos si mako king cellphone. Awsaning cellphone ng tatang ko at Chuya Saudi. Uli nga balita na, kabang papuntala po king obra, may barilyay tatang ko, OFW ya po kay Saudi. Anya pong papuntala po kano di tatang ko king obra da king construction. Atin pong adwang dalan. Sa diade pong dadalanan itang metong, o ningini pong driver ay isip na dumalan ya ketang kabilang dalan. O ning ding militar na po ning Saudi atin la pong intelligence na itang dumalan ketang lugar ita teroristala. Inyanyang dumalan niya po itang vanda asasakyan dari tatang ko, pemaril dala. Mituran niya po itatang ko keni, mituran niya po kay ngatsan, at mituran niya po kay bitis butol. At abalitan niya po lintoya po kay TV Patrol. Anya po dimdam niya po ilagyo na mengay nakingan. Imakulinubya kay banyo, enemengan kikyakya. Kay ba't na po ning mapilan ay Aldo at Domingo, minsan may palabas ko po king meto nga bisitas. Kaya tapong nung baluye po itang kampo libas, tapong kareng militar. Madalas kaya pong mamyalong ka rin yung anak ko pang malati. At may palabas ko king bisitas, may palawe ko king altar. At bigla ko na mong isip, nung pakayapan may tatang ko, magpari ko. Kay ba't ko pong sinabi nila ko na po kay ngisip ko. At kay ba't na po ning mapilan na yaldo, itatang kong 50-50 mag-agaw biye, ditak-ditak, sisikan niya. Hanggang kitang 60-40, 70-30, at alaman pong bulan, may katalakad niya. To cut the story short, minuliya po, alayang kapansanan. Although may kabakal ya po kembitis. Anya pong mayari na tsuneking bale, bigla pong sinagi ka na ako itang pengako ko kay nga pong Ginoo. Inya po niya pong mag-exam ko po king University of the Assumption, uling bisa akong mag-doktor, nga ko kay kayo. Akakit king seminaryo.
Bala mo ting manyingil ka ko. Ko po pansin, pero anya pong mayari na yung kanakong exam, may pasar na ako ngan, mag-enroll na ako mo, BS Biology, may gamit la po rin perang pag-enroll. Inya po pitok ng kupong pabanwa. At keta pong pabanwa nga ita, karin ko po mikyabe, karing kimpisamban. Ulingin na ako man po talagang sisimba, anyang anak ko. At akilala kayo po yung meto nga seminarista, kaya para man akong 500 pesos, may exam ko po seminaryo. May pasar ko po at linob ko. Ing balo ko po kabang atyo ko seminaryo, mamayad ko mong utang. Uling sinabi ko kay nga pong Ginoo, Yuli may tatang ko, masaleset mabye, magpari ko. Inyang atyo na ako po ka rin, mamayad ko mong utang. Pero apansinan ko, kabang lulwat-lulwat, ako po mamayad utang. Aburyanan ko na po yung pamagpari. Nya nung i-describe ke po itang karanasan na itayapin ng karanasan ng Propeta Joel, inakit mo ko, O Ginoo, at pepaboren kong maakit ko, keka. Pota pong babalikan ko ita, pilan pong banwa mimwaya po itatang ko kako. Uling sisisya na po yung sarili na, nung bakit linob ko seminaryo. Inyapin po balang family day, mumuntala po rin ka na akong pamilya, iya po daratang itatang ko, mimwaya. Pero kaibat na po ning atlong banwa, atanggap na mo rin. Pota pong babalikan ko ita, realize ko po, inga pong ginawa sana akong pane, libutad na ning krisis. Aw sana akong pane, karetang panahon na ning problema. Aw sana akong pane, karetang panahon, ating niyang ibiyerigalo ka na ako. Ating regalo na krus. Dimdamta mo po king ibanghelyo nung makananong ingkanakong patron na ning biyeko, San Pedro. Dimdamta mo nung makanano ng pisyag ingkayang kasalpantayanan king Ginoo. Nung balikan tayo po ing biyan ng San Pedro, apansin mo po Pedro, may yawos yang paneking kasalpantayanan king libutad na ning krisis. Inyang mumuna ning ausan ning hapong Ginoy Pedro, naning eksena, alangasan, alalangarakap, at anyang sabyanan ning Ginoo, baldugming lambat mo king mas malalam nanong sabyan ng Pedro Ginoo, pati nga po na kepong manasan, alake pa po nga kakwa. Pero uling sinabi mong baldug ke, ing lambat, baldug ke. Nang milyari, ketang krisis ay ita, may nikwalang marakalayasan. At linok suyay Pedro king bangkana at nga na, lumawot ka kanako, Ginoo, uling tao kong palpikasala. Nung dimdam tayo ping ebanghelyo king banda ng tawli, nga na kang Pedro, kanita nga naka, ikang mibibidbid king sarili mo, nga na, king kekang sintas. Ngening matuana ka, iyagpamula ring gamat mo nga na, at aliwalang tao ring mibidbid keka. At makanyaning paligayaning Ginoo, kapamilataning pangapako na king krus. Kaniti pong kapitunang Aldo o kapitunang banwa ning anibersaryo, kukutang iyo po siguro na anong regalo na ni nga pong ginuka ko. Pareho po. Krus. Krus. Kuman po sabi kaya kayo nung nano, pero panibaywanan ni nga pong ginuing kasalpantayanan ko kaya. Mabayat, pero oy ning paralan. Oy ning paralan na ban papagbalikan ni katapatan ni Pedro. At may kadoy ni muna maning paralan, banaw sana akong pasibayo, maging tapat, kingawas na. Inya kaluguran kong kapatado, yan ping panagkat mo naman kay katamo. Ko po tatakot ka ring krus na ding biye.
Eko tatakot ka rin problema. Eko tatakot ka rin krisis. Uling potang ririgalwa na kang krus ni nga pong Ginoo. Burinang sabyan. Tatampaning pasibayo ing pagomo. Ban kanita, magbalik ka king kasalbantayanan mo kaya. Eko tatakot ka rin krisis. Uling kapamilatanan ning krisis. Karina kapapagbalikan ning lub mo. Di ka nga pong Ginoo. Katatawlian po, atin pong meto nga tradisyon, anong nuka rin, San Pedro, anyang panahon na pong Emperador Nero, King Roma, tatakas siya. Uling balo tamo pong papatendala po rin ganaganang Kristiyano kanita, lalong-lalo na King Roma, uling misakop yung Roma, karing Romano. Inyapin po Pedro, balo na king sarili na, king patende. Patende. Inyapin po, minsan, king biyenang Pedro may takutan yang patende, inyapin po, memulaiya, papunta king metong nga lugar, kaya pong ausandang Appian Way, king Roma. Tatakas siya, iba't king Roma, palako. At agpang po ken tradisyon, kaba pong maglakad ya, asa ganane ing ginong sinubling mebye. At kabang asa ganane ing ginong sinubling mebye, magdalayang krus. Nga na po kanong Pedro, king gamanong Latin, Quo vadis Domine. Nga na. Nuka rin kamunta. May kibat ya kano yung gino kaya nga na, Venio Romam iterum crucifigi nga na. Magbalik ko Roma, banmi pa ako kung pasibayo. May buklat ya po yung kaisipan ng Pedro. Biglayang may wala, ing sinubling mebye Ginoo. Bala mo sinabi na kang Pedro, nung takasan ming krus mo, eka makatuki kako. Nga kaluguran kong kapatad, o yan po yung panagkat na ning Ginoo, mo ka na ako. Doon eke katamongan. Miyaliwata mo po isipan, miyaliwata dadalanan king biye. Pero iyo po babalabag ding bubat yung krus. Iyo po ugse ring krus sa bubuat iyo. Uling kapamilatanan ning krus adadalan mo, karin kamo makapagbalik lub king Diyos. Katataulian po mo, ang nano pong wishyo po ngeni. Ala na ako pong ayadwan king nga pong Ginoo. Yan na pong bala. Pwering maragul ko pong adwan ngeni, nung atin niya pong maragula, biye grasya nga pong Ginoo ako. Sana po biye na namo po kay kayo. Sana po ipagkalub na po yung kapagnasan niyo. Sana po pakayapa na laring masakit niyo. At dingega na gana po sanang malugod ka na ko. At dingega na gana sanang luluguran ko. Ngayon ng anibersaryo ning pangapari ko. Ipagkalub na sana ning Diyos. Ingke kayong kapagnasan. Mamawos yung ginuking krisis. Eko tatakot king krus. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamo kingalanganggang pastul, bansaw pa nakatamo karing pamangailangan tamo, at munyeyang dakalamaya papastul ban lumingap karing keyang kawan. Nga tamo pong maniga po, Kino, pakiramdaman mo kami. Mo kami. Banding sablang susuyo king Diyos,
lalong-lalo na ring obispo, talakarandaking katutuan at mitmong sika na nalub, inkarelang misyon, banmika panayan, lakring taong, ring sablang tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang pari at relihiyoso, lalong-lalo na iyamong Jason, Mikabiela at Sikanan, ban sumuyo lang mitmong kababan at kalausan na lub, kingkekang kapulungan, at apakit do karingbero, ing ebanghelyong karelang panaral, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding kaya katamong mamuntukan king gobyerno, maging pigagap do, ing hustisya, dignidad at pamisan metong ding sablang tao, kapamilatan ning karelang malinis at tapat, apamanungkulan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang kristyanong pamilya, king karelang kapagnasan, king kabanalan at kasuiwan, maging matabang gabuno ning bokasyon, ning pamagpari, biye relihiyoso o maya pa kristyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Oy, papagkalob mo kay kami at ipagkalob mo saning kapag nasan sumuyo at epasuyo king balang metong, banketa po tang makirap keking ke kaming maya papastol, tanggapan miya naman ning korona ning kaligayan, itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning daon, tamo matanggap para paning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Tanggapanin sa aning ginuitin daon karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katam kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming malugod, alang-alang kaniting ahining kapurian ay yampang mikeka, pasulungan mo sa ing kasuywan mi, baning pigkalub mo kaya kaming matampamong talasuyo, lalo ming dinan apangatupad. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo. At keka antemore, Itasyo laring pusoyo. makatasno king gino. Pasalamat taking ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Kanitang migpakumbabayang di natanganting tao busalmi, ti paraning sablang tingkamo kanitapang minuna, at biklat neke kaming dalaning pangakabos. Ngenimaninaya kami ampon manalig king kamtan misaing kaligtasan, ami pangakong miyabyeke kami, potangi Kristong ginumi miyuman yang datang kambening maragul ng ligaya. Ulinita kambedaring sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngamingan pong pupuri. Ikapining banaloy pa ating meto lelangan matampanak ang pupurian. Ulinging kapamilataning anak mo Yesu Kristo ang ginumi at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla layon pa banalan mo. Alakang tok ng mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldong gana king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya king lagyo mo. Ulingita o ipa, pagparalampumi. Palukob ang pabanal mo laking Espiritu mo retingay na darala ang pondaraon mikeka. Ban magawalang katawan ang pondaya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, king pagmasusyan mila, deting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, ing ginong Yesus kinwane ing tinape, pe pasalamata na kampon pinuri o ipa, piraso ning tinape, at dinwang ne karing disipulo na ngana. Kuanan yeti, ikayungan, ponbangan kayo kaniti, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan, ing ginong Yesus kinwane ing kalis. Kaya pasalamata na kampon pinuri o iba, at dinwang naiti karing disipulo na ngana. Kuanan yeti, ikayungan at minom kayo kaniti.
Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalanganggang tipan, abibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaganak kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan mi mapamakalulong iba, ing makaligtas ng pamaylasam pon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebieting pamaytas na banwa, at lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, inyadaraon mi ake kabilang kapasalamatan, iti pong mabye ampon banala sakripisyo. Balikdan me pagamwa mo mingayin ning banala kapulungan mo, at kilalanan ming mi daon king biena, paulining sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kaming misot keka. Pagkalam mo sana king kaming mi pasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon kaya ka, at papaliryan na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo, muna kambening nuan na Maria, kapilanman Virhen na Hinduning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuan ay apostol, ampon maligaya mong martir, at ding sablang banal, apawuli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patan at kingarapan mo. Pagamuha mo mi o iba, iti sana nga ining pangasot mi keka, pasulungan na yung kapayapan ng puan kaligtasan ding sabla, king mabilo gayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng puan lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing papa mi, i Florentino ing arsobispo mi, ding sablang obispo, iyamong Jason, ding pari ang puan diakono, at ning mabilog a kapulungan agewa mong sariling keka. O mapamakalulong iba, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasahot. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang keka me matula ampuan me muna ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenampon kaya, ipamayupaya, kagumning banala Espiritu, sablang dangal, at ligaya keka manggaman kingalanangga.
Manalig, king papanibaywano ning Ginoo, ing kasal pantayanan tamo kapamilatanan ning krus, nga tamong manalangin kayo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy, pamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mingabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan ming wanakapanayan, king panyatang ning king ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya manggaman, king alanganggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo, mantabe ke kayungan. At kaya ka antimuri. Pakita mo po, mikakapatadtangan king kapayapan. Kapayapan po ke kayo. Kaluguran kong kapatad, o ining ginuta mong Yesu Kristo, ing kordero na ning Diyos,
Inganak ning Dios at inganak ng Maria, milalako king kasalanan ning iatu, mapalad tamang ining tatanggap kaya kaniting banal a pamitipon. Ginoo, Ginoo ek matampang tanggap keko. Dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, king kaligaya ning lagyo mo matula kong pigmasosyan ding banala misteryo ning kasalpantayanan, bara ka nga pasalamatan king anibersaryo ning ordinasyon ko. Papalyarian mo sanang makiwangis tune kaniting sakripisyong kaya kaming gimpanan. Itingan puadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ulok tapos saguli para king mapilan pong paganaka. Munang-muna po pasalamat tamo kang among Jason, kaniti pong aldo ngayon ning tiki nakatamong ni Kenny, baan kayabe na magmasusi king regalo ning pangapari. Palakpakan tayo po yamong Jason. Kempong normal na sitwasyon, po tanging meto nga tao, dininan meng regalo, at ikit mong pemiene mo karingaliwang tao, manasakit ka. Pero po tanging nga pong ginime miye regalo, ing panayana, ipamye mo, itang regalong binye na keka. At akala salamat among king panalangin mo para kay kami, bantanggap grasya, ibat mo rin king kay kang pangapari. At akala salamat king pamaging grasya at regalo mo, lalong-lalo na kening balayan kay Tibetis. Pasibayo po palakpakan taya, among Jason. Pasalamatan taya naman po ing kaklase na, among Jason, Father Anthony Cortez, ing Spiritual Director ning Philosophy Department ning Mother of Good Counsel Seminary. Palakpakan tayo po, among. At ipanalangin tala naman po rin sablang paring, lalong-lalo na retang daralan kasakitan, retang daralan kapagsubukan, king karelang pangapari, retang magkasakit, maging tapat, king karelang pangapari, retang may kakakrisis, magkasakit mamusan, king krus, ning karelang pangapari. Sana po king kataymikan ning kaya kayong panalangin na gagana kayo po at gaganakan niyo po rening paring arening sinuyo, susuyo at bisa pa pong sumuyo kaya kayungan. Kaya rin na po niting banal na misa at intamo pong ditak salo-salo, almusal kaya ni pong kikatamong BUB, ako pa po mama ko. Pasalamatan tala po rin sa blang sinuyo rin kaya nakan, the choir, EMD selector at ikayungan pong pesitagon kaniti pong aldong ini para king 7th birthday na pong 7th anniversary na po ng pangapari ng among Jason. Pasibayo po, palakpakan taya among Jason. Ditak na mo pong oras, ingugali ko po tangatin kong okasyon king sarili, birthday ya o anibersaryo ya, mama ko po talaga. Yan po. Eko po papakit. It's either mag-retreat ko, basta makoko. Makoko. Ala pong bulad, anya pong malapit na iningaldo, sinwata na ako po nita. Agyang pong matwa ko kayo at ketangaldo nga ito, may kamuhanang ko. Nepo. At realize ko rin po, nga nakanako, nanggawan mo king anibersaryo mo, ala nga ako, makoko, magmisa ko ketang diyang no ka rin, diyang alantawa akong dili nga ako. At yun naka Betis, nga na. Tinakang community, nga na. Tsaka, ing pagmasosyan mo, nga na. Enemang keka, nga na. Ing pangapari mo, regalo meke kami, nga na. Ing yapin pagmasosyan mo yung anibersaryo mo, kaya king Betis, uling selebrasyon miyayta. I-invite da kamo. Nga na po kano. Nepo. Celebration miyayta. I-invite da kamo. At karin ko po realize mo rin ing regalo ning pangapari ineman pin naman kay sarili. Nune darake lalong-lalo na nung nukarin ka mga komunidad. Inya kaniti pong tauling amano pasalamatan kay po ihapon jiyan king kay pamanayid na po kay katamo kay tiking kay katamo pong parokya. At pasalamatan tayo mo naman po yapundong at king mabilog pong sincere, king kanakong puso. Pasalamatan na kayo naman po, king kaya kayong panyatang kaniting kaurasan. Marine ako man po, uling nga ako, may nabala kong tao nga ako. Nepo. Pero atin mo namang sinabi ka na ako, may supalpal ko naman nga na. Potang gagawan miya namong, naman po, abala nga na.
uling metong kakaring parimi keti King Betis. Salamat king karing paganaka, salamat king pamanayid yu, emuy tang tatayran da kayo, nune tatayran yu la naman ding pari yu, uling metong yamo po, ingke katamong susuywan ingapong Gino. Ne po, inyapin po sana po, kalupa na po ning sinabi ko nandin, nung ating niya mampong biye, grasya ingapong Gino, kanako anting regalo king ordinasyon, ipagkalub na sana kaya kayo, pagkalub na sana karing pamilyayo, at ipagkalub na sana karing kaluguran yu king biye. Pasalamatan kaya po kalupan po ning sinabi na ini pong dinatang pungay ni, ne po, ako po balo kanino na balong magmisa kong alas 6, ne, huling ala ko po talagang nimbita, kaklase kaya po Father Anthony, manibatan niyang linob kaya po seminaryo, ne, karina kaya po tino bubulbul kilikili, ne po, karina kaya po meragol, inyapin po, kayabe ko ne po ini, ang gana po karing kaya kaming kasakitan, king pangas pari, king pangas seminarista, enako po likwan, agyang ning kay masyas ko po buntok, at emi po likwan ning metong at metong, ne po. Anya po pangadiyo kami po kami po rihapon jiyan, ban kanitay nga pong ginulibutad daring krus, papabuat na kaya kami, emi kaya kami titiplad, ban kanita, apim ni Bayuming kaya kaming kasal pantayanan. At makanita mo naman po kaya kayo pangadida kayo po pane, ne po, na sana nanuman ing datang nga krus karing biyeyo, krisis karing biyeyo, apanibaywan yu ing kasal pantayanan yu king Diyos, aminawos mo naman kaya kayo. Dakal, adakal po salamat kaya kayo nga. Talakad ko po. Inginuman tabeya kaya kayo. At kay kang antimurin. Idukuy laring buntok yu at manigapuking bendisyon ng Diyos. Inginu bendisyonan ako sana't ingatan, pakit yasang makatiman kay kayo, at pagkaluban ako king grasya na, pakit nesaing lupa na kay kayo, at pagkalubanan ako king kapayapana. Ipagkalub na sana ing mayop yung kayadwanan, lalong-lalo na nung iti makakayap kay kayo at karing kapara yung tao. At bendisyonan na kayo ning Diyos alubos mayupaya, kambeda rin kaya kayong pamilya, ingiba, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyampang ne, papanibaywan talaring kasal pantayanan tamo, karing krus adaralanan tamo. Salamat, King Diyos. Diyos.